شويه. فين؟ في جرافي. ده مزين ده ولا ايه؟ لا يا سرحان، دي كافيتيريا الناس بتقعد فيها تاكل ايس كريم، حاجه ساقعه حاجه سخنه. انا وحضرتك اه. نروح جروب ده والناس يشوفونا مع بعض. وفيها ايه يعني؟ والكلام يكتر بقى. انت خايف على سمعتي؟ لا انا خايف على سمعتي انا. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Brother, it's caught in the crossfire.